Pa ću početi ovdje sa jednom neobičnom pričom, istin događaj koji se desio, a to u stvari jedan brat je sa svojim ocem radio na njivi. Otac mu inače volio te seoske poslove, uživao u tome i jednom prilikom je uganjao svog sina i da mu pomogne i hajde da idu, a otac je godinama bio, pa da odu na njivu i da prevuku sjena. Ima on i traktor, ima on sve što treba i tako. I taman kad su kupili sjeno, skoro ga prebacili na traktor, a sin mu, kaže, pomagao, on mu je bacao sjeno. I kaže, kako ja njemu bacam sjena, i ovdje on gleda, nema mi oca gor, nema ga gor na traktor, na sjeno. Pogledam s jedne i s druge strane, zove ga, ne čuje se. Čudno mi, a već se puno se sjena nabacalo, kaže, i već je to visoko. I počinju ga tražiti sad okolo i odem, kaže, s druge strane traktora, kad ugleda on spao dole. Otac sam spao dole između onog traktora i prikolici. I pitam, babo, šta je? A on kaže, hoće da kaže, ali ne može da kaže. Hoće da zini da kaže, ne može disat. Pa šta je bilo? Otkud ti dole? Kako si spao? I ne može on doći do daha, ne može pričat. I trebalo vremena proći da dođe, da smogne snage, da kaže, pa spao sam odozgo. Pa kaže, jesi dobro, jesi u redu, jesi ozlijedio, polomio, šta? Kaže, nije bitno, dobro je, hajde da završimo. Šta da završimo, vidi, a on kao ne može se ne mrti, ne može pričat. Da završimo, da završimo, da natovarimo i kažemo sin, ba ne možemo natovar kad si pao, kako ćeš sad ponovo se popiti. Uglavnom, hajde da sad stavimo stožinu preko sjena i da zavežu i sad opet otac vozi traktor, sin ne zna voziti. I otac vozi, i tako kaže, oni uzeli, otac je tako ozlijeđen i vozi s tim traktorom do kuće. I došli do kuće i do štali gdje trebaju da izbaci sjeno, a u tomu dođe, čini mi se zet, reče da mu je došao zet i čerka i zet kaže, haj ti punac, haj ti u kuću, mi ćemo to riješiti. I kako je to rečeno, dogovoreno da će sad zet i sin mu baci sjeno, kaže, onda otac kaže, klon skroz. Sad čerka došla, kaže, bratu, šta je sa njim bilo? Pa kao da je spao odozgo bilo. Kaže, nije sam spao, kad nešto nije u redu dobro sa njim. On oduzeo se, nije nikako dobro. Prvi tam, pa kad našli mu neke masnice, nešto ima udar, nekakav, što kaže, ovo nije normalno, hajmo ga i pokupi ga u bolnicu, odmah. U bolnicu odvezu, kad on imao nekoliko lomova rebara, slomio nekoliko rebara, u plućima, završio u Zenici, u plućima mu krvarenje bilo, poslije smo izvadili drenom, čini mi se, kaže, oko 3 litre krvi iz pluća, uglavnom jedva preživio. I tako se završio taj slučaj. Šta je mene to sad posjetilo, što ovo spominjem, jedna neobična stvar, a to je ovaj događaj, poslije sam ja pričao sa njim o tome, to što se desilo, jer njemu nije jasno kako je on, šta je ovdje sad pointa, da osoba u takvom stanju, kada je doživjela taj pad, polomila rebra, i normalno to u stanju čak nije mogla ni pričati, logična je stvar da tad prekine i poslove i radove, ne može dalje raditi, jer je fizički ozlijeđena i ne može raditi, to je sasvim normalna stvar. I da je tad trebao ga uzeti i odvesti u bolnicu. I tad je on trebao reći, sine, zovi hitnu, idemo ili vozi me ti, idemo u bolnicu. Ne. Nego šta je ostalo? Kod oca je u glavi treba završiti posao. Ta namjera da treba završiti posao
je toliko jaka i snažna bila da ona bila jača od te boli koje on imao, od loma rebara, od krvi koja se raširila u plućima, da on to sve smogao snage i još da nastavi posao i da prevuku i da dođu do kuće, sve je to trajalo, ne znam, otprilike, koliko sam mogao razumjeti, najmanje pola sata, ako ne i više, da bi on tek onda kad je rečeno da je sad došlo je i da će neko drugi riješiti ostaviti, onda on izgubio svijest i nije bio dobar nikako. O čemu to govori? To govori o jednoj pojavi koja se zove u stvari taj motivacioni dio čovjeka koji kada se usmjeri da nešto uradi, da je tada volja i psiha i svijest jača od tijela, čak od tjelesne boli. I u ovom slučaju kod tog čovjeka, jer njegova cilj i namjera, želja da završi posao jača od bilo kakvih smetnji na tom putu.